myaka irenga 35 Uganda iyobowe na Yoweri Kaguta Museveni yinjiye ku butegetsi mu mwaka w'1986 nyuma y'intambara ya National Resistance Army. Atanga isezerano ryo kuzagarura umutekano ndetse n'iterambere. Ariko uyu munsi igihugu kiri mu bihe bishya. Abashyigikiye ubutegetsi barashimangira ko umutekano n'iterambere bikomeje. Muri 1986 umugabo umwe yafashe icyemezo cyo guhindura amateka ya Uganda. Yinjiye i Kampala nyuma y'intambara, atangiza igihe cy'ubuyobozi bubi, atangaza ko kirangiye. Ariko uko imyaka yagiye ishira, igihugu cyatangiye kubona ijwi rishya, ijwi ry'urubyiruko, ijwi ruturuka mu muziki, mu muhanda, mu marira y'abashaka impinduka. Ubu nta wundi ni Bobi Wine Robert Kyagulanyi. Mu mazina ari kuvugwa cyane y'ahazaza ha Uganda harimo Bobi Wine, umunyamuziki wahindutse umunyapolitike uyoboye ishyaka rya National Unity Platform. Hakaza Muhoozi Kainerugaba, umusirikari mukuru, umuhungu wa Perezida Museveni. Ese mu by'ukuri ninde ufite amahirwe menshi yo gusimbura Museveni? Ni iki cyabaye mu matora ya 2026? Ese Uganda iri hehe uyu munsi? Reka tubivugeho. Umuhanzi wahindutse umunyapolitiki, umunyamuziki wahindutse ikimenyetso cy'impinduka, umuntu bamwe babona nk'icyizere, abandi bakamubona nk'umunyagitugu mu myambaro mishya. Uyu ni inkuru y'abagabo babiri, umwe wubatse ubutegetsi mu ntambara, undi wubatse izina rye mu ndirimbo n'ijwi ry'abaturage. Ni inkuru y'igihe gishya gihangana n'igihe gishize. Ni inkuru ya Uganda iri hagati y'amateka n'ahazaza. Ese Uganda izahitamo gukomeza inzira yatangiye guhera mu 1986, cyangwa izafungura paje nshya? Iyi ni documentaire ya Uganda hagati ya Muhoozi na Bobi Wine. Mu by'ukuri mu mateka y'ibihugu byinshi, impinduka ni nziza mu mikurire y'igihugu. Gusa mu bihugu byinshi ntabwo bikunze kuza ngo bibe umunsi umwe. Impinduka zizana n'igihe, zikazana ibitekerezo n'ubushake bw'abaturage. Yoweri Museveni avuga ko yazanye umutekano n'iterambere. Abamushyigikiye bavuga ko igihugu kitagomba gusubira inyuma na buto. Bobi Wine avuga ko igihe kigeze ngo Uganda ihabwe ubwisanzure bwuzuye bwa demokarasi. Abamushyigikiye bavuga ko urubyiruko rugomba kugira ijambo. Ariko ikibazo si Museveni gusa, si Bobi Wine gusa, ikibazo ni Uganda. Ni abaturage bayo, ni ejo hazaza h'urubyiruko rwayo, ni amahitamo azafatwa mu matora ari imbere, ndetse n'ibindi. Ejo hazaza ha Uganda si urusaku rw'imbunda, si indirimbo, si ijambo rimwe, ahubwo ni amahitamo y'abaturage. Kandi amateka azandikwa izina ry'uwo bazahitamo. Mbere na mbere, amatora ya perezida yabaye muri Mutarama 2026. Ibyavuye mu matora, Museveni yatangaje ko yatsinze mu majwi arenga 58%. Bobi Wine yatangaje ko habayemo uburiganya, gufunga internet n'ibikorwa by'ihohoterwa. Urukiko rw'ikirenga rwa Uganda rwemeje ibyavuye mu matora, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza kuvuga ko demokarasi itubahirizwa neza. Bobi Wine wamenyekanye nka Robert Kyagulanyi, nk'umuhanzi ukunzwe cyane kandi uzwi, mbere yo kwinjira muri politiki yashinze ishyaka rya National Unity Platform. Afite imbaraga zikomeye mu rubyiruko rwo mu mujyi wa Kampala. Ahangaha haba afite abantu benshi kandi bamukunda. Avuga ku burenganzira bwa muntu, imiyoborere myiza ndetse n'impinduka. Bobi Wine yagiye afungwa kenshi. Abashyigikiye ubutegetsi bamushinja kudafata no kutagira ubunararibonye buhagije mu buyobozi bw'igihugu. Muhoozi, umuhungu wa perezida, ni ejo hazaza. Muhoozi Kainerugaba ni umusirikari mukuru wigeze kuyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe Special Force.
afite abayoboke benshi ku mbuga nkoranyambaga. Hari igihe yatangaje ko aziyamamariza umwanya wa perezida. Bamwe bamubona nk'uwashora ubushobozi bwe bwose mu gushobora gukomeza umurongo wa se. Ariko ku rundi ruhande hari abavuga ko byaba ari ugukomeza ubutegetsi bw'umuryango umwe. Hari impaka ku ruhare rw'igisirikare muri politiki. Uganda nyuma ya 2021 kugeza ubu, ubutegetsi bwa Museveni bukomeje gushimangirana umutekano ndetse n'ishoramari. Opozisiyo ikomeje gusaba impinduka n'amatora arangwa n'ubwisanzure. Amatora ateganyijwe muri 2031 akazaba ari ingenzi, aho abaturage bazihitiramo hagati ya Muhoozi na Bobi Wine, bakazahitamo ubereye igihugu cyabo mu by'ukuri. Hagati y'aba bagabo bombi, ese ninde ufite amahirwe mu by'ukuri? Bobi Wine afite amahirwe kubera ko urubyiruko rwinshi rumushyigikiye. Impinduka zifuzwa n'abaturage benshi, imbaraga ku mbuga nkoranyambaga, ibyo byose Bobi Wine arabifite. Azwi kuba atuye mu gace ka Magere mu karere ka Wakiso hafi ya Kampala. Inzu ye yabaye ahantu h'ingenzi mu bikorwa bya politiki bya opozisiyo. Hari igihe urugo rwe rwagiye ruzengurukwa n'inzego z'umutekano mu bihe by'amatora. Muhoozi nawe akagira amahirwe kubera ko afite inkunga imushyigikiye y'ubutegetsi buriho ndetse n'inkunga iva mu gice cy'umutekano. Muhoozi abamushyigikiye babonamo nk'umuntu ushobora gukomeza umurongo wa se, Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Bamwita umuyobozi w'ejo hazaza. Ese abamunenga bavuga iki? Hari abavuga ko kwinjira kwe muri politiki byaba ari ugukomeza ubutegetsi bw'umuryango. Hari impaka ku ruhare rero rwa gisirikare muri politiki ya demokarasi. Ariko byose bizaterwa n'uko amatora azagenda. Museveni azafata icyemezo cyo kongera kwiyamamaza cyangwa kutabikora, uko abaturage bazagaragaza ubushake bwabo muri ibi bintu. Mu gusoza iki kiganiro cyacu, Uganda ese izahitamo impinduka z'urubyiruko zihagarariwe na Bobi Wine, cyangwa izakomeza umurongo wa National Resistance Movement ishobora kuzahagararirwa na Muhoozi? Icyemezo cy'iki kibazo ndetse n'igisubizo kizafatwa n'abaturage ba Uganda. Ejo hazaza ha Uganda si izina, si umuryango, ni icyemezo cy'abaturage. Akoze kubana natwe.